Шерифiniz mübarek olsun. Bugün oktyabrның 25-ci ve Kırım işğalının 971-ci günü ATR telekanalının yayınına Zaman haberleri devam etti. Kiyev'de faalciler işgal etilgen Kırım'da gayip olganlarını hatırladılar. Rusya elçiligi binası önünde gayip olganlarının korantaları özlerini nasıl duyganını, yani Ervin Ibragimov'nın ailesi hakkında numayiş geçirildi. Toplağanlar Rusya'dan gayip olgan ve hırsızlagan insanların tapılmasını talap ettiler. Rusiya elçiliginin ogunda temaşa teşkil etili. Kırım Tatar ailesi oğlunu bekli. Taqqatçılar yigitni qidira, lakin kunlar keçse de haberi yok. Ama gayip olgan insanın ana babası umut joymayıp sabah oğlunu taze kavege bekleyler. Це дуже трагічно, і я думаю, що якби така ситуація була в мене, то я б дуже страждала від цього. Тому я вважаю, що це треба розуміти всім, хто знає про ситуацію, про зниклих в Криму. Треба розуміти, що найтяжче, мабуть, батькам, матері і батькові знати, що їх син, не знати, що з їх сином, і в цій невідомості жити. Mirasim iştirakçılarından biri sabık siyasi mabuz Gennadiy Afanasyev. 2014 senesi barda o Timur Şaymardanov ve Siran Zineddinov'la beraberlikte Kırım'daki harbiy bölükleri yanında növbet tuta. Tezden Gennadiy hapsga alınat, Timur ve Siran gayip olalar. З Тимуром Шаймардановим та Сираном Зінеддіновим я знайом особисто. Коли почалася окупація півострову, ми разом стояли кожну ніч біля брами в військову частину. Ми собі ідеалістично вважали, що якщо військову частину почнуть штурмувати, то спочатку вб'ють цивільних і після цього нарешті почнеться війна. З часом ми всі зникли. Когось знайшли у в'язниці, а когось зовсім не знайшли. Kırım sabık sakini Şura Rizantsovanın da gayip olmasına az kalgan. O 2014 senesi barda Kırımga Ukrayin arbilerini erzaknen beraber bayraklarını ketirgen vaqtda onu Беркут хадимлері тоқтатқан. И вот когда они увидели у меня эту татуировку «Небесная сотня», ну, там началось, так сказать, в кавычках, самое интересное. Вот. Издевались разными способами. Говорили, ах, вот сейчас будет не «Небесная сотня», а вас будет 102. Там, отвели нас в подвал, который на этом КПП был. И там мы поняли, что мы там не первые. Там было все в крови. Ну, ужасная картина. Rusiya deniz piyade askerleri Şura ve onun dostlarına Kırım'ını terk etmege yardım etken. Ama böyle oğurlu yol herkeske kısmet olmay. Falcilerinin sözlerine göre istila yılları devamında Kırım'da 20'den ziyade insan gayip olgandır. 9 insanın cesedi tapıldı. Da 15 kişinin takdiri belli değil. Для кого це може здатися невеликими цифрами, але в умовах того, що на території Криму не відбувається військових дій, ми вважаємо, що ці цифри вони є жахливими. Наше завдання постійно тримати це питання на порядку денному, щоб про нього не забували ні політики, ні громадяни України, ні міжнародна спільнота. І Amnesty International проводить дослідження регулярні про ситуацію в Криму. На жаль, маємо констатувати, що те, що там відбувається, є вкрай тривожним. Bunun gibi Mirasim Rusiya elçiliginin ogunda 4-nji kere ötkärili. Krimsos teşkilatçılarının temsilcileri aytganına göre, hatıra aksiyalary gayip olgan insanlarının hepsi tapılmaganja ay teşkil etilecek eken. Роман Спиридонов, Ислам Пинка, Zaman, ATR. Kiyev'de işgal etilgen Kırım'da insanların hakları bozuluvunu resmileştirүү boyunca merkez açıldı. Onun maksadı bütün malumatlarını resmileştirip, hukuki destek göstermektir. Merkezinin hadimleri, devlet memurları yardım edeceklerini ümit besleyler. Центр документирования – это не столько центр расследования, сколько именно центр фиксации, как раз создать свою национальную историческую память, восстановить, реконструировать историческую правду для того, чтобы после этого никто не мог ею манипулировать. Більше 1000 правопорушень, включаючи прізвища всіх членів ЦВК, суддів, які працювали на території і незаконно виносили рішення,
працівників поліції, прокуратури, депутатів. В чому є проблема дійсно? Це проблема арештувати цих людей, тому що вони не їдуть в Україну, але Росія дуже успішно лобує через Інтерпол, що це питання політичне, тому не розповсюджувати договори Інтерполу на цих осіб, тому їх не можна арештувати в Польщі чи інші країни. Треба не тільки більше уваги, а більше ресурсів вкладати в питання притягнення до відповідальності. Тому що треба конспектувати, отримувати інформацію від агентів, отримувати інформацію з певних баз даних і мати доказову базу. Ақтым чейгозның ішінде махкеме девам етеве бүгін отырышның 31 күні өткерілмекте. Адвокат Николай Полозовның білдіргеніне көре, ноябрь ай давамында махкеме топлашулары аптада 4 кере өткерілежек екен. Полозовның фікірінше бұның себебі işgalci кемие чейгозға қаршы қарарына кележек сене февраль 26-сына қадар үкім чықармақ тырыша. Межилис рейсінің муавина 2014 сенесі февральның 26-сында Қырым парламенті өгінде кечірілген митингте қалабалықлар чықармақта қабатлана. Советлер бірлігінің екі дефа қараманы беллеучі Жамедхан Султанның 96 еллығына қайдетіле. Бүгін саат 2-де Киевдеки парк вечный славы бұңа бағышланған мерасим өткерілді. Топлашқанлар Қырым татар халқының милли қараманны аңдылар. Улы ватан женкі девамында Медхан Султан авада душманин 150 кере женк етті. Бұл чатышмалар вақтында шақсен өзі 30 душман учағына ұрып тұшырды. 1971 сенесі февральның бірінде учақлардан бірісі сынағанда Медхан Султан фаджиалы елак олды. Вақытынша işgal етілген Қырымда Алупка ерлешкен Медхан Султан адына музейінден авиация полковнигі Сервер Таировның иштен бошаттылар. Бұны сабық учыжы Қырым татар фальджысы Нури Бейтулаев Facebook сайфесінде білдірді. Музейнің реберлері Қырым татар офицер бірлігінің елбасшысы Таировның контрактыны девам етмеге редетті. Истанбулда тарих бойынша Қырым татар атлылары адлы конференция кечірілді. Мерасимнің Қырым татар мәдениет ве қаршылықлы ярдым дернегі тешкілетті. Тәфсилатлы жабуақта мұхбиріміз Эмине Халил тарифете. Османлы ордусының ең тез ве атик аскерлері Қырым ханлығының атлы аскерлері сайылайды. Бу ақта конференцияда иқтисадият илимлер докторы Кутлук Каған Сүмер анлатты. O çok yıllar devamında Kırım Tatar atlı askerleri hakkında bilgi toplay. Onun aytkanına göre Evropa'da şimdiki vaxtqacık Kırım'dan olgan atlı askerler hakkında hatırlaylar. Kameniçe Kalesi'nde, Uyvar Kalesi'nde, Viyana kuşatmasında, Mohaç Ovası'nda ve her tarafta İç Macaristan'da, Prusya'da ve Rusya işlerinde Kırım Tatarlarının, süvarilerinin vurucu güç olarak dünyaya çok uzun yüzyıllar kök söktürdüğünü, oralarda hakimiyet kurduğunu gördüm. Kutluk Sümer'nin düşüncesine göre Avrupa aledağı Kırım Tatarlarından çekine. Bu sebepten Kırım Tatar halkının temsilcileri doğru şekilde öz tarihleri ve meseleleri hakkında anlatmaları gerek. Ama bu iş meşhur ziyalımız İsmail Gaspralı'nın yapkanı gibi akıl ve bilgi yolu ile yapılması gerek. Onlar için Kırım stratejik bir nokta. Kırım Türklerinin vatanı olduğunu bir türlü söyletemiyoruz biz bunlara. Zaten problemlerden bir tanesi bu. İsmail Gasparalı o meşhur mücadelesine başladığında durum bugünkünden çok daha kötüydü. Avrupa'nın anladığı dille kendini ifade edecek diplomatlarımız yok. Bu diplomatları yetiştirmemiz lazım. Biz Kırım Tatar meselesini Avrupa'ya Rusça ile anlatmaya çalışıyoruz. Bir Alman'a Almanca ile, bir İngiliz'e İngilizce ile, bir Fransızca ile biz milli davamızı anlatmalıyız. Ancak o zaman başarılı oluruz bana göre. Türkiye'de yaşayan Kırım Tatar yaşları böyle konferensiyalarga sık katnay. Olar böyle tedbirlerde öz tarihlerini ve halkımızın aktual meselelerini öğrengenleri için teşkilatçılarga minnettarlıklarını bildirirler. Özellikle Kırım Tatar gençlerine, yani derneğimiz gençlerine çok faydalı.
Konferansımızda Altınordu Devleti ve Kırım Hanlığı ile ilgili güzel bilgiler edindik. Kırım atlıları ile ilgili. Çok memnun kaldık. Konferanstan çok memnunum. Zaten Kutluk Hoca'ya ve konuyu duyunca merak ederek gelmiştim. Gerekli bilgileri de aldım. Konferensiyada Kırım'dan olgan dinleyiciler de bar ediler. 1944'ünde 18 Mayıs'ta sürgün nasıl buldu bizim halkımıza ve şimdi biz gençlerimiz bunu yaşıyoruz. Maalesef ben de Kırım'da yaşadım. Maalesef ben orada yaşamıyorum şimdi. Bütün Kırım Tatarlar birlikte olsa biz bir güç olacağımız ve bu güç tutmaya gerek, bayrağımız tutmak gerek, dayanmaya sabırlı. Bizim halkımız sabırlı. İnşallah Allah büyüktür. Biz kaytacakmız. Hepsimiz kaytacakmız vatanımızga, Kırım'a, kendimiz topraklarımıza. Böyle konferensiyalar Kırım Tatar Derneği tarafından her hafta Cuma günleri geçirilmekte. Teşkilatçılar çeşit yaştaki insanlarını davet ettiler. Leksiyalarda dinleyiciler halkımızın tarihi ve mühim meseleleri hakkında bilgi alalar. Bundan gayrı böyle tedbirler vatanından uzak yaşayan Kırım Tatarlarının bir araga toplanıp beraberliklerini kuvvetlendire. Emine Halil, Vladlen Melnikov, Zaman, ATR, İstanbul. Keriçteki parom keçitinin işi kerginleşken ava şaraytları sebebinden bütünlüğü toxtatıldı. Bu vaqtda Mırskay direksiya teşkilatının matbuat hizmeti haber etti. Ava şaraytları eğilişmegence keçit işini başlatıp olamaz. Gidrometeo merkezinin malumatına göre bu geceden başlap Kırım'da ava 2-3 derece aşağı düşüp daha ziyade suvuyacaktır. Bu saatga hazır olgan sonki haberimiz edi. Akşam saat 5:30'da çıkacak zaman yayınımızını kaçırmanız. Görüşmek üzere.